Petrepene Patrapa Magiatum and Yakekesiania Babiam Wobiano, ye Bania Diababe Sumo, and some the dots were ye, Naposana Poso, any Mampenin and Adudanko Kufo de Tuan and Anonum, a for say, see a coproso sanwa, Yense and Sham Penny for the Guacum, or Honomono, ye bidi sopa. Kane Auditor General, you're Daniel Yao de Melovon Sudin Sembi, Aquama Supreme Court in Pennyford. Na and I'm so my yene and him the four binomo bedding Comonia Quacubus as a Supreme Court and Ra, Wamajina Siena, Wamusi Yanwa, Wama Anfa Bibia Antatuono, say ye Benny Deni, say Papa Daniel Doblovobesa call Aquaquene Juma, and I say be a dem patasika be Ebemanuano, say so man fanka hui, ye Benny Deni, and yenim the four binom bedding Como, ye Busomo Bebia, ye didn't send a quackobopa. Election no benya baso e wase no nya ntie se NPP amayoko no ekeka wo ho pe ne ebekọ ho akodi nkomo bi na ntete abato so perform nsem 4 pence bedu katarim na ntia pro so chese enne se bibia nsi a ye light bill ne ye water bill no ntumu no ahyase enne ye beko PUS impedimfo atena ye ne akwakobusa se de yebesi aye adwuma fa ye ne a ye toto prepaid ne ade ye beko ne akwakodi ho nkomo pa ye beko akopie mu nso ewe poye mantemu ene soja mansini mo suafo bi ye omo agina senior high technical school esutetete mu fra ban se wo sere omo ada omo baye omo moa abuzafo weni afufro pini akekese ne ne se kase aba bia wo bia na wie ye ba ne de aba besom wo wadwenkyere ene onsusu obetimi de aba beka en wa bra o ka en we social media platforms awdo ne nyina so oko Facebook wa ahe Sompa 93.1 FM Facebook Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV wadwenkyere onsusu ode bia bia ho no mo a abusu eguso aye beka se de ma mo ye bekenkan ede amamo midinde nana ya obo amale bia boga wie mene akuabo achewa asempa itia ya shaka sena semfen freeman penin na nadu danko akufo do watchman psa be ma bo ada na tena ye ne wori afutuo akwa ma ye na nanma forefo no se so mo kopo no so no mo ekwa akoyi mpata adwene mo bowa adwene eye nsesa wanom ne ade ade num nyina mo kwa akoyi a eya nhyehye ya mpenifo de agu akwam ewo yensu ahodo so no wo mo eni super netimi aboa ema mpata ye ne mpata ye ho nsensem atumpon ena dwumade akese bi koso nkrapompune mantamu a wo ma atudin se National Blue Economy Summit ena mampeni na nadu danko akufo do waton safre ne se womre na onfro ne monyamo meta chiri se beye na sa dwumadie na ebewie pe yo honom ena mampeni na nadu danko akufo de se futuwe ekoma ye na no afarefo no se brano so mo etisi pono so saa no mo ekwa koyi empatanom ne adeade a wona mo enhwese nhye mpenimfo de agu akwanso ewo yensuo ene ho nsensem so no wo mo ebedi so ye pa sa dwumadie we atenaya ehwe ye environment science technology ho nsensem ajimje no mo do mo ho ajim sa so ena atenaya ehwe eye empataye ne empataye ho nsensem so me kire Ministry of Fisheries and Aquaculture Development wam so amuwom ena United Nations Development Program wa etweri chaka ne se UNDP mpenimfo wam so edo mo ho ajim bia ne nyina eye sebeye na eye empataye ho nsensem ebetumpone wo mayimu. Some 10% of Ghana's workforce is employed in the fishing sector, which also accounts for 4.5% of the country's GDP. Additionally, 70% of Ghana's trade is carried by sea through the ports of Tema and Takoradi. We are well positioned to benefit from the ocean resources sustainably managed. Sadly, Ghana's coastal and marine resources face significant threats in the form of pollution, biodiversity loss, ocean dumping, overfishing, and other marine threats, including overexploitation, illegal, unreported and unregulated fishing, piracy, and trafficking. These avoidable threats affect the livelihoods of millions of people. They affect food security prospects, critical infrastructure, important ecosystems, and indeed the security and stability of the entire region. Ghana is fully committed to creating a thriving, equitable, and sustainable ocean economy. As a result, we continue to see significant progress in the myriad of interventions we have put in place over the years.
Abusia hweme da ni ranwa na seno mampani na nado dan kwaku for watch my piece be ma da ni yete ne kenin na National Blue Economy Summit ya koso wan krapompene mantema mato nsafre no no de sansem ekotudwa ye hu ya se yensuo no so ye na nanom mpata yifo no wo mo etizi so afarefo no wo mbedi nhihye so se beye na adwene no se bia wakwa kosia ne boyfriend bi kra no ne na dana wafa afro no wawo a nketen no ye nkwachichi wo no si yenum ye denti no ye kwachichi wo no sa ne mum ye beja wo no amomati nyina amomum miamia ansa na se ye bekoso akwachi wo no a ye kwachi wo no wei mampani na nado dan kwaku for den sama ne wode tu dwankra pompene mantem mu Supreme Court ebua se ekwan yo mampanyina na do dankwa ekufuado efa so kache yera Daniel ya Domelovo so wonkotena nchen no wonye na home be 123 days a echire kwa wasatwi mu eko 167 days enyamra kwanso na nam so me na na pe ya ye no owura Domelovo atwetwe nkomo no echire mu se nani agye wona kuma mu pa esene se Supreme Court edemra no atode da na mum amantem se de na wo susu na nso koko ena mansuo ya manti aba ne sa no eye ne de yie pa me de nyamiase se achemom nso enchenche bia onafe nti anokrene ena emra no se de esida no omde atu ne kwam nti enije e wo makuma so ne se me de nyamiase se Supreme Court achire kwan se every neko sa ensemble bi NCP o se omampanyi behe se bia ompe obi asamana so ompe obi adwuma na jese o se colleague me kwa onia no oye protected by the constitution the nyamiase say Supreme Court unanimously I agree say emfakwe when I am more than enough said the leader among pobisa me am chechire mo no migaze enye many that so say make up compensation every taxpayers or require taxpayers enye me boni bia na onia mi ji se we me boni no on tax and enye say obi be me boni makoji compensation every obi fufuro and the compensation they win here ni here pa ni say mrana atu bia eda said enya miu enso so auditor general osiso anase foforo beba no yemfa sa eni no eno na manage eno ne me compensation so obeka ya abra na me ne osafo mafo ni kro na associate case no ewo Supreme Court no tabre no na omampanyi se me nkoji ma home me say 5 days into the case because Supreme Court ema me 10 days se me nkohwe ni a owura osafo mafo aye na me mechire mu se so many and as so many 5 days out of the 10 no eno mampanyi chire se minkoli na ukaya na dichia se na dichia ena owura osisu se Johnson as Kramu aski edi krata ko Supreme Court say wakohwehwem na nani so nti se Supreme Court no ene ka kire yen say na appointment dey null and void and the minim gina so a ogina so a ochro sa letter no nti sa letter no so me di say e null and void nti as Supreme Court angasa one decision one take here one communicate to High Court say this year no I auditor general age evidence na to no e me say eno so e null and void but so said dem bisika me nya lawyer ni e bia na mramunya standard here but me ma dwemu kire me say enka say one adesi so say na appointment as acting auditor general e null and void no and the nature say no me nyina e null and void me ka na say me ko ahu me ji my busy kura che me no ka say me ni o man no me free o man mu kura che me ko Asia na ze for ma bedru Africa this am your East Africa ni enya me na pair next week meba West Africa so nye Ghana ni adwuma no do so ti nyame na ebeda na se me nye ma ho me kada see me free so em say nyani na atwi me no Ghana me ba na abro so na atwi na me ko so nyame na eda na se Kane Auditor General Yura Daniel ya Domelovo ne eni ekotie ye na abusuan komo we nti yankọ ma no so na ye ne opani bia o kire emra ewo eye gempa enkodi enkomo Dr. Kwaku Anane eye jinde nkodi nkomo ba no se enra Supreme Court aginesie ya omo siye ewo eye opani Daniel Domelovo Auditor General nensem ne ho a nipa bi ne mo ebusa se Supreme Court mpanimfo amfa nta to se bia papa Daniel Domelovo no a yese mampani na nado dan Kwaku for na namuntu otu ye no amfa mra kwan so no se wo se ye kofa no
no babeto na adwuma so anase bia epem patasika bi ede kokko patano anase mpo woya no oye saade no amfa mrakwan so no yepe asotwe bi de mano no ase yanhye da anti bibia sentema amanfo ebisa sese yebe ni deni yenkoi na ene eye Dr. Nkodi Nkomoneja wonfa ye enko school kakra doc ewie ye mo hamu akwabo nya mejimuso na kuma se tisen Erade adom na so so ho ye de o eguso nyankopon ne mu mpa ebonti ye ho ye pa yeda Erade ase ejawie de nkoma ye di a eyo pani Daniel Domlevu ne nsemu a Supreme Court mpedimfo de ababetuja na manfo busa se lawyer fo se jamu court a na se court no di asem ne wi a o se bia ya twiwe yaso ana se bia ya bowe ka but yankwa nkwati bibia santi opani Daniel Domlevu se sei ye be ni deni well mamin chewa tifo me di kan no me de case no ba na mama ni ji pa because no actually say rule of law emra na edi nkunim Ghana enti nyina ye beda Supreme Court ase then so ma ye hu se uye president ohwanya e wo so obia de emra ye na dwuma wo kromu a enti no me de e ba no mani age na se say no abensem na ho ne abrofo friend no president no enti no ache no wo be ye president a yes so sorry ya o si ma yiwadi proceed on leave this time abey a thing of the past enti manije na amanfo ebisa say Supreme Court akaso o near president in Crawford no unconstitutional. Indeed, the next question is, say what declare that act as unconstitutional there, then what next? A debut. In the Yamanunka Hosa, and I said, DNA, what are the consequences of the judicial decision now, Mudiabano? Normally, court to the Weber, it was a Mudi reasoning, no, Ekahoba, but reasoning no, Emma. Enti no ne yehwa ni mu se reason na omode beba no e betima ba so esan se ne president no anye no amfa mra kwan ho ntino e wo se enye samson sanso yi what are the consequences free that decision mu eba ebia ye twen se court no be ka se o sanity e dia nipa no amfa mra kwan so dia mu samfa modwuma ma no but say technically Domolovo Daniel waburu the age of retirement nti eno no odi ne ba yeye and secondly a bit ma ba say ya wa okomu no ayakayaka dia okomu no ebia aban emma no mpatasika bi nti consequential orders no a Supreme Court do be ba no after this ruling no na ye hwa nimu nti ye gidi say ye nkunimdie emma the rule of law in this country na no so kire say ya ye wo o man mu nso e wo say di buo ni anidie emma Supreme Court ni court nyina esa se ye nyina ya dwan kobia no eti media mania je say sa ruling abai na dache obi entimi sore say proceed on list na doc ade ba ko so amanfo busa wansam ye say un say mo lawyer fo mu court a court say bia asoma sidifo enti wa wudifo no media so twinwe enema enti ebetima akoba se mampani na pamfo na muntu we ya wo mutu ya court no se eye unconstitutional amfamra kwam no court no de asotwe bi ebekọ e de ama mampani ene na pamfo na se bia punishment bi ebeba sa ebetima ba entina meka se ye ntwen ma ye hu consequential orders a omudi aba no na court no antwe o mampani asunto a ye constitutional arrangement no uyo mampani ni ewuye bia tama wotia akodwa no mu no yentimi mfa nko court but 3 years after west fair akodwa no so no yetimi di uko court na amanfo bebrese presidency no wo ayi immunity and say president wo immunity yes but immunity no enye absolute wotia akodwa sa wudi president no na yentimi mfa nko court but wudi we 3 years what fair akodwa no so no within that 3-year period no yetimi di uko court na dog ebinom so kire say sa ruling we ya Supreme Court e dia bayi akwakotwe se bia to no ma wan hwe adache ebe hadwene te se bia meme ya president me ya manyokuo e bia
ena me wa bem ena ya to abatia me na me kwa obon wan say state institutions baby a na masesa me nkrofo do makwa kogu onom so mo nko hyehye ho na mo enkoye adwuma efise minim say Supreme Court de bibia ba say aban na oba no ntimi ma meyi modi na magyamu gu onom sa na bia aban na oba no makwa akotwintwa ne mu akwa ha no amoa na ma na adwuma anwie peyo eno so doc. Well, eno so wo ho but mramu no depending on hypothetical situations, depending on what has actually happened. And make markers we then we'll be going to a realm of speculation. But in mramu we deal with the facts of the case. And in the entire constitution, Yanka who said the office of the Auditor General, constitution in creative. The office of the Auditor General is a creature of the Constitution. Usha Article 187, Clause 1 Noah, and I created the office of the Auditor General. Now, Usamba Article 187.13 Noswa, a chere kwaya, ye fasu yi Auditor General, efri na jumam. And also, now, sa Article 184.13 no che say, upese uyi Auditor General, efri na jumamwa. Kwaya officer no constitution naturally. Na constitution naturally say upeso yi Auditor General efri na juma mu a it say upeso yi High Court judge, Court of Appeal judge, Supreme Court judge upeso yi ni free adwuma mu a the same kwaya officer yi those judges adino sa kwa no na also offer Auditor General any electoral commission, any commission for civic education or chairman, any chairman of Shrad. Upeso yi na dia kwanya constitution na che say yemfa yi High Court judge adino sa kwa no so na also offer. And they also go to Article 146. Mbajo utie. Committee opa do. Utie dia Article 146 ni che say. Upeso yi High Court judge adi and say electoral commission dia. There was also a petition. There was also a petition. Now say in the case of High Court judge, there was also a petition to Chief Justice. Okay. Now Chief Justice no, actually say nsema wo de ba no, abawom emramu a yetimi di High Court judge adi. Or establishes sa no a prima facie case no a afi obe set committee of 3 judges. Any nipa omo ya lawyer for ne omo ya members of parliament. Omo so mienu be ka ho. No mo ya hwehwemu. Omo ya hwehwemu wi a no mo de recommendation aba. And it is a very long process. And proceed on leave no. Emra ma ho kwa say fayi Auditor General adi. Okay. Matthias your dog. Na amanfo so chere say na yese Daniel Domlevo say bia ye kwakofo na ba enye ye fi say ne retirement age no ebia wabro so ana say waduru ho no ntu osa ba bie wa enye ya ye ntimi fo no so ne de no enkototo asen of mrase adwani James Jechikwesin na sem ne ho ana say ono so no ene ya court say ontimi nyamrase adwani no wadi now say ne Canadian citizenship nti ye ntimi fa nkototo ne yemfa nche no na onye na dwuma say mrase adwani ana doc. Oh Dabi. See, these are two different cases. One, a constitutional interpretation bordering on the appointment or the removal of Attorney General, Auditor General, and a way so election petition. So these are two different cases. Judge question need the Supreme Court rule say or no so need no kwai of fast be mra che badwani no etiamra no and owie no and o ma others say say wutiamra no nti no e was say eji udin every parliament ohunu enti e udin free parliament e was say about for saba but when the no dominated the no or the buy no or making consequential orders be as because your action was unconstitutional no say na dia chire eno de enye mai yentwema reasoning no emra ebi a ho na beba dia menye huni ba we o my ruling but jachi question de no de it's a different scenario altogether but say me ni say jachi question processes of renunciation you know say they were we enti ye nominations no a say oye Ghana nia oye Ghanaian citizen oye obi a qualify say obeko for the election but you can say
there's another leg of the case. The criminal aspect, you know. I want high court. Because who could file for election? Who didn't see you? Who make a statutory declaration? No correct. Now statutory declaration be who yes statutory declaration. Now said that be that is saying you cannot and you no credit and no above no perjury. Okay. I know a criminal. Okay. Until no beneath attorney general or interest over pursue that perjury case there meaning but no ever. But to say they may no case idea. They question from all indications. The process is not go through. Say or qualify say obey to be contested. Okay. But criminal aspect no, and also so be person or pursue there. He can also go ahead and then pursue that criminal aspect. In the moment that Nipa no best started that criminal aspect, no. Obey to me their court. So there's a criminal case pending against him in court. And because of that, you know, I'm asking the court to say, "Yemfa injunction to no so." Open say, "Ye be the criminal case no we." And also, okay. Eti dog. Eti eneya jechi kwesi na de krata ba bonten. Eka mama nse nyina ate se still aba election no a eba so no obekọ no akwa contest bi no se ebia oba ho se tunufu ankade asem na obeka kire no. Well, me mom there looking at signals are me picking the whole debate surrounding it no. It will be risky say obeko akwa kase oko contest. He qualifies, but it's risky. Reason is say no obia ye na dwen say nipa na odeko court no kwa no. Say opa obetimi asa court say there's a criminal element. Entino esa say criminal element e was a case no huntino. Me ba court say court for injunction to no so copy say criminal element na e wo ye be kan wie. Ono ntima here Attorney General himself, Attorney General so bet me initiated those processes. It so me in line as oba our advice say the higher tricky, higher politically charged no crano. And kebe ya manenko. Okay. Doc, ewie de ye da se pa any school o de ye akọ ewie nyame nsraw ene wadaje a wanya de ama bibia ni na ebre ye so a ye besa abo apino bi o nyame nsraw pa kumase for da wase. Yes, bye bye. Bye. For Dr. Kwaku Anane Jinde, senior lecturer, game panier na Kwaku din komono. We senior law lecturer. We am for esaso chiremra. Game pahonomona. Wadi ya kusku ningina. Papa Daniel Domlevu case Supreme Court mpeni for esi hunjina ye. Ene anope krata. Honorable James Jechikwesin. Mraspe jedi ano wo mraspe jefima desha. Ewa send off about Pessia, so the Ababonte say MPP for Pew, woman Pew by election na Ebaso 27th this month, no, Obeko, no massa, so the Aquaco Feso, no deceit, no, Ediama, NDC, Amanyuku, 2 4 said Adiana Woba begin Nebeya, and Ka on Shenim Yunupa. June busumi ayeremu ya ne da etoso aduonu wotwe wo de by election no ebe hihye so e wase no tenam so e ma MPP amanyoko no ene wo so no amanyoko ma yero mo ho yo ma lezio mu boots ene kikire nyame adoma by election wo de hihye so a wo hwese wo bedi nkunim e wo ho no obi e wo mapono to ho so obi bi wo pepa no so be fa form e de ama NPP amanyoko ne mra no wo mefa no Yera Benjamin Isaiah wo ye NPP chairman e wase north e ya say ebesi sabrede nipa mienu pe e na aba omatena ya omabefa omunkrata Konja bede e dey at yourself because I'm not a city because as soon as city dey e dey before e dey cabinet wenu presidential and I don't know what I know by the party for the meeting was even by and I ma some you right to suppose coffee mo koy na mo koy so you say there the you say why you be am as no ya konja ba say any city because I just na as no for to be at about for the should go them guy was yes school guy any to come about place to as no for and to come from the so at one of so say you be easy and then the same we need 3,000 everything is around 2,700 now service nearby is also the same thing on control of my president not to come my and just get a brush number 4 2 is a party for someone to be out on party budget idea
face it, I mean, Chad in there, right? Say, party for say, never was everything there was party for the party, yes, people are presidential, I went to the say, I want to take every funny about our party, and then say, why anything for Kamuka to Rama. Okopiemu ewa Senate openyo kasa ye Yera Benjamin Isawono na oye NPP chairman na owo ho. Yama no bofo Erika nan ewa ahoma no so no de wogina mu wa Senate gidigidi. Erika timi ka me mo ha mo akwa ba o. Mejo so asempentia. Erika Senate to say. Hello asempentia. Erika timi ka. Meto on kapa. Bibi say Senate e to send na ekoso ho to say. Melaza sempentia ade afi ene anopeya babesi newie mu a mehe eba ewo Senate ahanum asimbe to be precise no. Ekronimo e beja sanse NPP amenye kuro ti amanya NPP osamanya kuro ene no omo hwe na omo de omo file nomination a omo edietu wonum tedodo a omo beda pe ese etu ahene ni esi ahene for ebeton so aba no mo yi no ese flag bearer na wodi osunu kokoko amanya kuro nim na omo ba election do mo nimu 27th June ono etimi edi omo nimu kan na oru aja chiposi na no pay wasanso edeba to ese emfa ho ene ni adodo na di eka ese ono en qualify se obegina na so be MP the Senate no wasanso edeba na ani takono ana ke tinyave akwa 22 million ediosu NDC ori aja chikosi nsemo na omo etimi ahwe aboa amoman no nti ya so ya asempe se we piemo wa hanma beja nya asem tefa kwa na aka no pe no ne ba ya mitimi ne dodo a omo hanum ni didi omo buso ho ese nkofuko mienu a omo igina ato nso abalo munimo na se nkwa na omo ehu omo fa ya dodo na e kan tempa e fo tuturu mpo ene owura Charles opoku a ono eyi ne ti I contest ana oni ninia Frederick Freeman amoache eyi ne ti eyi onti ehe na oma contest for the seat no dodo na chima owura no mienu oma ha bo wo no mo ka me say Charles opoku ne de ono no wa market ono ankasa no ho as a brand no mo Frederick Freeman amoache no ka me say no more of a party person party ni omo be bi awo Senate no obua party no mo no say ka obi a marketing was marketing no na say ba aba be contest ori aja chikosi na ono ejira ma NDC na wo ko dia na nke ka me say ori Charles opoku no mum ana ya marketing no empepe minimum ta tempe ya wo ti de wo me na Senate MPP party office minimum ta na ya dia ori Charles opoku ne nkofo ejina hanu ma mumuma omuchi wa hanu manya dem ketwa kwan so bisae ye koso Senate anya dem ketwa kwa by elections no ho popuye ya MPP tie osuna manyuku no ahe ebuabua omo ho edi esia no ho ntotoye ana yade amedina yade ne no ana omo ho na omo de filing of nomination omo de bibia enso etini ewie wa asempetia Eric to boss na yesam na ba ko maye we frase a wo yempu tudwuma bi wa Senate na you ba so baby we frase a wo yempu tudwuma bi wa Senate na ora cha so poku asem na obi se yana Bibi sase generally o ma sha se o mu yesiesie bi wo ho no man cause we have video na as a grade bi si kwan no so edwi ene asem ke so akara be primu han ma ade ba ko am ba han no mehu nia yehu ni ewo kumewu a by elections no be koso no na ade ahu grader ene bulldozer ewo hanom a omo he iso muju kwan na sende asempeeti na na pia ma be pie mu hanom no simemu fo do na akra bi ono omo sha ate se omu bro excavators na chance do na omo edon ene sichinyama yokuo no itire ma ka me eta ase MPP amanyokuo no epese omo he no mu tutu idugo mu na chance omo ho no makwe no do na ni ho mo a menka se kama no mo no omo hye na
na by elections are every no omo nse dan konkosi sa ifidie ma begu omo akwan se omo ba beji na dan committee na omo so aba no mo a on has to fian mo ro panyi ba kwa me ni di nkomo tire ma omo de omo ha omo hye ne e be kosle mo na ebere ni wiedu e se omo kokrumuti nkasa omo ba kwa omo be to aba na ma nti asempe se obisa ya aha no mo no asen no ta no na ya de a enyuma sha se a ekose ne grader excavator and na man be bi ehim ha no sa anya asempe so akra Eric Medawas mamefa wonsi ha that's asempe Abusia yenya ntia seka ne mrahye bedwane edema Asen North onimonyafo James Jachi Kwesi no wode krata beto abonten ya wo kire sa kan ni de wo besi by election mo esa ne se wakanta medin se so obesom ne ma eno ti sa enna obetua mu aye ena yesa so tete se bia ye maame abana duwa a ogina de ma NPP a olusu ye ne ebia na wanko bio ebia ena omu close omo nominations wa Asen North no ebia onko bio ewo amanfo bi friend say enko mra na nka omagi seat ne ma party no ti ono ne Jachi Kwesi ekoya Jachi Kwesi EBT no so ho and amanfo friend say omra but entity e che say asatena NPP close omo nominations no anya dia wakwa kofa nkrata na emperifo bi no mo ye say ja nti yatete say bia na wanko bi obate monitor situation no e na omo close no ye ne die echi bi fra to bia ne yemfa nka memo ye fra Asen North ne mfa mra asantimantama say ngoso nkwa sokwa abaton pesua abusunya ye say asokwa fitam na eye eja ene enya asam keto akra nkovuzu de kai omo say eno anwumre no omo wo ho a na omo kotezi ye say there's a fire on the mountain run sa omo koto omo ni a asokwa fitam ho no ne jadam ye say kase be nsia keka konso de ekobase yemfa grabu nkase ma na kesi jadam ya grabu ehne sa na eba sa no mututu America kobo eja dumja dwuma ekompanifo ama ne yemo mututu America ekoho no omo kososo no na omo nuanom National Disaster Management Organization a etwa ne teka na se na bompanifo esoso eduomachi omo nuanom aposifo bi no ka omo ho ene omo ekoho no omo no tua se asem ne base ya obi ja ne ra ho no na jesu obi soso no afa buronya ho ewe krakas ya ebasa na kromfadronfo primanfo yi no omo soso omo do omo ho agimti na obenya se aposifo no soso be ka wako no mo no ma akwakọ bo mu nuanom fire service for ene nad bom pedimfo no na busi omo ko January ye no fire service commander won potem no mo DO2 Nicholas Opoku Ekins echichinsem mo de ekire ye kwan a ejana efa so ebaye ene sese ba bia wo mako aba beduro ene wo mfifi mu kakra wo mo aye no ade property edija no eba fitemu ho. Magic was there wasn't much traffic along the line able to get here at an appropriate. We've assessed the devastation over here, but now the place is dark, so we can't come out with the actual cause of the fire right now. So tomorrow early in the morning, the crew that were on duty will come assess everything and look at the probable causes of the fire. Generally, when it rains, it reduces the extent of fire spread because anytime the rain water fall on the fire, it evaporates and the atmosphere becomes very humid, and atmosphere also does not support combustion, so the atmosphere will reduce the spread of fire. Nicholas Opoku Ekins ne tenenken Yentu fa nianko apuoye mantemu afi apem ahankro no eduoson krono na Ghana Education Service ede agena Senior High Technical School ye wo esojaman mansinimu ebetintim ho na no kro no ofurase se enye experimental junior secondary school entimre kwa animu no ene wosiesie na na beye entoso suku na pani kwhwai wokopiemu ewo suku ho no ma ekade bebre ena omuhia omonsanka ina teachers bangole wo ho no ba ko pe ena wo hasuafo nso mo suku nim ebro be 2000 nam so emenkwa yehuri fenso a eni se yehuri fenso isa ne se achechefo bi ani ho no ya wo betenetene asuku fo na street light crampo ebi eni ho nam so ema ohene pa woda agenatafo man yewura nana twumbere ma otoso miensa edeto wade hye nim se wo sero mo ada omombe ye omommoa. In less than 3 weeks back, my crew and the divisional commander were in this school, and then Nana Hema
You were in the school. And whatever you do under the sun, whether it is daylight or in darkness, what we call the human CCTV camera, that it's only the headmistress who resides here. Your parents brought you here for you to achieve success and live a better life. Some of you, I'm not saying all of you, some of you put up miscreant behaviors. Some of you smoke marijuana, and it is known history. It is in the domain of the Ghana Police Service. That is how come the whole divisional commander, not the district commander, was in the school. It sounds a signal. You and I would understand that our parents or your parents suffered, even though we are free SHS. It is not as free as we look at it. Yet, when they bring you here with the intention of you studying, Ajina tafuma nana chumbere motoso miensane ne enyekotie no na mrahye badwani edema asujaman mansini ne mu owura Thomas Nyako ete nana sufre me no kase die wo de aso abofom se 3 unit chamber ho self contained die won simfama achechefo no person so no nyina akofie esa emwa adesa na wo pon preps a teachers e wo duty na come ofra no kose won dormitories a na won so ko won fie abofra bi pu abonten no fiase ye niema ensa teacher ni bi ani around a obetie and the supervision of your mofra no a problem e wo ha enunti ela me yes mehwe say ye betumi SC teachers bungalows kakra na yenya teacher fu bi atena ha na say anajo abofra bi hu ka ana say hia say teacher ni bi ebeboa na nye fe na wo tumirika akokrom akofre teacher for enunti na ene ye dia so abofem a ye be fiase SC odan ebe accommodate teachers miensa. No kwasem I was torn between say Messi be 3-4 bedroom house back na teacher ni bi ne family nyina betenam ana say meye no chachawa ne ayerisi self-contained a wall chamber and hall, toilet and bath and a kitchen any ade for nipa back ni esi ne sa miensa inti at least eyi betimi accommodate teachers basa ewo campus aka headmistress out take school mu ha and I mean child their contractor no so far so good patrese neni abre Edmart and Sons yem fa some mebo fem kra no we fi ase twetwe materials aba and na ordinary workers bebre abegu ha wo be fi ase aye ejuma nti sani a wafi ase no ye wa reshem se bo a wa share se bosom ye bia san achi no ye be san aba school mo ha abe commission project no ye be ne sa ma ehu ni nyuma bi a wa ye se eso enipa nti na mani age se ene ono aba ha obedi sa ejuma yi amaye na wo hwe ni ja e wo teacher fonomu na nanom ahemfo ne school fonomu na kire se project a won ani age na school yi de me am school e bi se wo hwe adan e wo ha ya me ne maban na sisi ye nti ye du ha bia na ye ni age pa mrahye badwani edema de hyeomo asujaman mansini ne mu yewura Thomas Nyako ne enyekotie no ne krakra mu ena mamme Augustina adwa owuso no ena okopie mu mansini hono a woye kwankyerefo panyipa ya wo hwe homasua ene adesua ho nsem so no wo kire se sadan yi de beboa ate omobreso Number preps omu fifie ekrom na ebehwe won na o masan ko na school bia betumpon a na efi discipline na discipline so beye a say teachers na campus na o matumi monitor nkwala no o ma de sua o ma de kire ene o behavior na say ko ba say teacher bia ante campus a ebe ten na discipline na koso enti e boye homodin biara na so eto de bia na niam bi tosin enti nia
project di aba no ebeboa yen pa ebema say yesi wi a yen 3 teachers wɔ campus say 3 teachers no wɔ campus a say be sa akwala bi eyare akwala bi hotochma adesua ne adekere nwumbre no kwala na betumi aye peer teaching ne ade a teacher be ho behwe ho na se wogya kwala na asa no no kwa esua ade a eya na boafo bie ni ho a ohwe de ochre nipa so de se be woman ne freedom ade open no de na se koba se teacher for the campus omo hwe se ni omo sua ade omo tenete omo direct won ebema adesua ne adekere etumpon na ye great no so etumi epagya no mu asen ne a ye wo sesi a Diokasa ye aya maame Augustina adwa owuso no na akopie mu waso German mu a woye kwantrefo panyipa ya wo hwe adesua ne adekere nsem so amze ye kwa ma no so de yakwa akodi nkomo kakra se mbeka hye ne nso a ene na Public Utility Regulatory Commission mpenimfo toto a omototo light bill ne water bill mu no ye hyase aye adwuma wo my Ghana fa na nyina ya ene se wokọ no akwa akoto light na se wakwa akoto a water bill ya we kra de water bill ne de agya hu se no enye prepaid bana bosome nti bosome nkwawie ye water bill ye beba na ebehu sentumu ene ohamu nchichemu ni bia babeka honom a ekosoro anesa na eba seye no ena ye nua bema kwamre du tehwe so se ne wokọ omo kwa akototo nkane etitiru ene prepaid fo no so omo kwa akoto bia mekuta 100 Ghana cedis ya se na wose me de soso na metimenya me 100 Ghana na de bia metono a ebia me fi se so me bebo so me anase bia so me bebo so me mienu no na kwamre du tisim ene amanfo kodi nkomo kakra yenkwa ma no so ne ne nkodi nkomo nkobusa ne sedi asem na Ghana ma de tu ne nkom ma hai ma ju so Libya bayan nkomo aga ne na light bill ne water bill ntumo no e hyase na atisi mu no mo sese ni yo Libya ma minna wa se sedi ya wadi kan e bia tigwa no tisi mu kofe sedi ya water and light titifa and group wona womo eto nkane de no na Libya e bi obeduru bia no titu vendor for no ntu no mo anko kwa akotobu wo mje no tukodu ho na bi se elle ya tete no titumu no na esha ase no se na mosi ehu nyema o mo cheru se titumu de o mate no mo musa gotni sa be dia no pei obi eni woduma a wotumi ehu se bia oba wo se Libya ma na so wo to bi dia ma no a increment no affect ono na dia dem a o ton dia be nipa no mo dada na o mo tete ho a mo tonton no a eno na egusu a koso na enimu no yesane wona wo mo so kwa akote bi edi nkomo e mo so etiechiro ma di ni se sa be dia enimu ma yede na so man ne e wo ma di se o mo tutu light any water mu a ahochire pa ne de bebre amanfo Libya o ma ne no di nkomo no o mo etiechiro ma di ma yenkoti o mo so di o mo isam etuga abzanfo yenua kwamre du I'm prepaid o ma jiji ni meter because ka crowd check scanner way edma no ba unya binye now light no so yin so awo san betutum e no ma jiji ni meter no fa na de enko ye to bi enra timamfo no hu ye mobo na sen tum na otutum de emwa ye kra because see am edwuma sem nye na san betutum a ye kwan be ne be fa so a betum use light no 2 weeks nasa it month bia no me tua 1.6 a month nasa be do me o de na che say a month me tua be 200 o ba dwon so askasa na unya sabi o enkraka ho o wa yire wo ma na so me 1.6 no ene na kro no na be ko so enya pipedi mi subi na pipedi ni e tuma nya de be bu akra because o ko to ya na asa eno so fi yenyina fi ba ko yusu pipedi ba ko so mu ba mo ne nka mo obi abi fi no mbama o se ko obi anya ne de tuma nya de be bu a because o ko to anya eche na asa nti ye tum dia ya ho kira ba ti mu betutu em sa de a anya de be bu a nti mo no nyina o sa pedi ni de tuma emwa because o ko to kra na ebi wa ko to respect se bia o to 100 cedi no ebi a be ba no na e be 90 ana 85 it is ye tuma nya de be bu a o ye no emo o man no nkoso no anya adwuma e je se o mpese o ha o man mu ni peti mutimamvo no ade na mu atoto petrol no mu se atete so ka ho spare part ente so e wo soro mu se ente passenger for emo a hwese mu sabeto water mu beto water be mu bu a mu de giye de mu pe na mu sabeto mu de emo a wala life be ni na emo a
Tiba ebasa ma o man nko. Ebasa no mo ka se president nei. Observe nti we ye nua Kwame Redu na yete ne nkan ya wone amansan bi mu di nkomo efa enne ya tete se light bill ne water bill ntumu no sha e sha se ne no ena na bi mu e kasa de fa no yenko ma no so ne anu opanim pa wono ena hwene amansan edi nkomo ma Public Utility Regulatory Commission enkodi nkomo Dr. Kofi Obute enkodi nkomo doc enwumre nenso ba wiei otemenka ye mo aha o Eradi Adom now so yeah, the Radia say dog into nana water bill ne light bill into monest start on. It yes party to say ebia menu me use prepaid meter ye fan a light you me use ebia prepaid meter we so use ye ne de bill no be bre no month no a e de ne expect ye nhye ne ye say so me da say omo use prepaid no who the and the who top power and now be reflected because everyone say and sorry mama Jenny say omo use prepaid no who top prepaid and now be reflected now omo use postpaid aye busum ni wi ansa na omo be je bill no omo de no reflected but busum ni ewia na omo de bill no abromo and be reflected enti who now who top power and next year. First, there will be a reference a lifeline. Lifeline no 0 to 30 kilowatt hours. And it was our lifeline bracket 0 to 30 kilowatt hours no. First, there no ubetono 54 pesos for every unit. You can say kilowatt hours 54 pesos. But they say from a near econo, about 64 pesos per kilowatt hour. That is if you are between the 0 to 30 kilowatt hours. Now, yeah, no PRC then no energy charge nkwa na bibi o wa ka no levies no and fee PRC there was street light levy and community service levy just extending power to the rural communities rural electrification and so that levy no that levy me no we no 5% now no it's not from PRC and no it's coming from parliament and yeah no it ends at the energy charge no we are now almost 5% of levies at the account. Dog, but among folks soon say, how many more ye day, ye hon chire yen, and public utility for money and to, and a mokoto to light bill no, and water bill musei. Yes, a light bill no crowd say 18.36% meboa. And a water no so more they call say water no ubia one rate and yet one rate across board. Okay. Standard rate. Okay. But a man for say you won't chiri dog adena mo yes because yes you can say crap meet me consumer meter light bill meter water bill. Said you as consumers no na utilities no almost because almost no money sika de beye ejuma no na niema be se 4b omuni hu control na omudi ejuma within this period e ba kuni exchange rate no exchange rate cedis dodo a obefa e dia koto dollar ba ko o se e fa Ghana water sia omo chemicals na omudi treatment no nyina no efi amanoni na omuntu mi fa cedis nso enkoto chemicals no amanoni o so mo fa dollar enkoto nti the amount of cedis now also $multi-dollar no and also and it's utility companies they don't have control over it and about also a cost to generate electricity you have to be weighted average cost of gas gas price no you not gas no be free a beefy sankofa a beef in Nigeria you didn't in our boma they are weighted average cost of gas just a price na fi Nigeria banu so no dey fi papa and so no dey fi do and you would nyina boma and so no akoso utilities no they don't have control over those particular ones and you would stand money nyina boma e ma utility price no or so akoso kakra na utility service providers no omutimi nya scan kakra bi omfa nya omojuma no and na ma na basa no say yeah we PRs no here dey say sorry na ya ma utility bills no akoso e just an here
Okay. Na doc, ya titi bibi say the free this time e ko nyina no 3 months bia no mo be review either say ye betum anase ye bete so. No cresa say 3 months bia ye be review ye electricity ne ye water bill no ne ya tutum no kre. Me pa so ani e just say ye betutum. The woman say parameters na me boss man no exchange rate, inflation, the generation mix between thermal and hydro, any the fuel price, depending on the direction now ebe kono, sana tariff so ebe ko. The whole money say tariff now ye just say 18.36 no. E can you na plan a commission say I'm sent for ANTR. That's not what the commission is pushing to the consumers. And I was say I was say 27.5%. If we to recoup everything, and I will say about 27.5% increase. But in the wisdom of the commissioners, no, must no, or my mind, if you ain't going to kakra, if they say the idea of 18.36%. Okay. Now, revenues now, I was saying utilities for this quarter to operate 1.3 billion. Okay. Now, 1.3 billion now also munyano. Say 18.36 Nigeria more, it will be able to recover 800 million cedis. Not just a cover 400 and something million cedis. I will say recover. I get debt at that. Yo. But what am I say? Matthias say doc. Matthias say pa. Matthias say. Yeah, quite him. Then you mani na na be ma Paris back down and I say be for okay. And I say be gina the dia one and be determine. Okay. Doc, yeah, that was say no adaje ewie nyame nhyira opa. Why? You for Dr. Eric Kofi Obute, head of corporate affairs at the PURC. Yeda en ho abasisi ani abeto aso. Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni ha kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini mu twitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem ani speed ne there esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support. Demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru hɔ dadaada. Or how bia sane atie bia ya so no the amount. What to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia. Ope ye cha kwan ya top high opposite Love FM. Ye ne kwama Rural Bank na wo dan bakum. Frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933. Ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa, 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 Sompa. Ebusia ya damosia mama kwa ba Sompa from Tuberka se bonyo gusu ayede esomo no. Yanya ntie se dwumedie bi ekoso ewo Supreme Montessori International School ene wo to aba eyomu prefect esua form akasa be yakani form behwe adanda nyoma na yese ana ye anika enu nti yankwa homa no so benis eduse boatin ya mane boni owo honom na ye ne no enkotwetwe sase mu honkomo mama what to say hello benis hello beba cho bibia boko de hello mpacho mente okasani beba cho afedia ya otimenka because mete wonka pa mete wonka ai mete wonka afedia ye afedia ye Supreme Montessori International School eden na ekoso ho yo mini aba me da wase pa wudu ani atrem wa busaku a e wo bremaya school bi a ye frɛ no Supreme Montessori adesua for e to aba yi planimpo a wonom de won betoto e mofra no ano friend say
mpanimfoɔ no bi ɛte sɛ girls prefect, boys prefect, sanitation prefect ɛne discipline prefect ɛde atoto mmɔfra no ano. Na yɛne mpanimfoɔ no bi twitwe nkɔmmɔ no, ɔsɛ mmɔfra no population ɛyɛ 1,001. That is a free primary adequacy JSS no on dodoɔ nyinaa ɛyɛ 1,001. Na wɔn ti mu papa ne sɛ wɔn bɛboa ama mmɔfra no ho sɛdeɛ yɛsi to aba. Ɛno nti free primary ne kɔ no ano na wɔn ho sɛdeɛ yɛsi to aba nti obɛdu JSS ɛde kɔpem so obɛwie school no na sɛdeɛ yɛsi to aba no paa na wɔahu. Na wohwɛ a nkwadaa no duru wei deɛ so a na wɔkɔ bɔkɔɔ na wɔakɔgyina hɔ na wɔato ne deɛ edu wei so a na wɔkɔ bɔkɔɔ na wɔakɔto ne deɛ na kyerɛ sɛ ɛnigye kɛkɛ. Ɛno nti me nuaba wobisa yɛ ana saa. Benis, say I want to buy electoral commission wɔ hɔ. Bɛbata wo kasa no yɛ amenti ne yie. Me bisa say I want to buy electoral commission. A church of hello, ɔhene mente kasa no yie. Afɛdeɛ yɛ. Afɛdeɛ yɛ. Aha. Me bisa say about what they are na here electoral commission wom. It's a chef for you de ho mu na electoral commission. Bɛbata ɔno mu na electoral commission. Yɛyi mpanimfoɔ deda wɔn no. Officers wɔ hɔ, electoral commissions wɔ hɔ. Yayi wɔn deda no a wɔn mu na ɛhwɛ ama mmɔfra na to aba. Mehu police station agent bi, esuafoɔ na yɛsa police station agent no. Bɛbata esuafoɔ no an yayi wɔn mu a wɔn mu a ɛyɛ sɛ adwuma no. Ah, na prefect ya wɔn pɛ sɛ ɛtɔ mo so abɛ, wɔn yɛ campaign. Yɛdi sɛ ubi sɛ, wɔn yɛ campaign. Me di sɛ wɔn yɛ campaign. Hey, na omo wakada yede to aba na say yesamolai na muni na moko senate edru omo ra classroom we ya edru wo so a ana say classroom we ya be from a na mo akoto mutu wi a na yekọ next class na omo so akoto nti omo de free mo franket to apa no ase e de company mfo ne so emuda ho meda sepa na omo be wie time ben. Hello? Benis, time ben no mubewie. So me frase dada. Ah, o me frase dada. Omo sase nura, omo enwie na na omo to aso. Na de na penny a order school na no kan say bi kra na omo ntumi nwie, omo bewie a Friday. Na me be se me hu se ekwan ben na omo fa so ahwe se enwiemu bia emba abatuo yi mu. Empanifo a eye mofra na bi deda no. Enu nti no me gidi se omo be wie Monday no na omofra no ahwe fi say yetro ni mofra ni yie pa ati me gidi say wiamu bi amem. Oh, medase efe enika. Benis nyankopon sha osa wo jebre na one ye twetwe sasem we ho komo. Yamane bofo Benis edu say boating en wakopie mo Supreme Montessori International School. Esuafo no to aba we nya MPP ni NDC. Wo mo ankasa no mo yo mo compound prefect. School prefect and they had their dinner bibia to me ayakama e was me ba school ho our classing Erica Crow didn't say you I think go be san mama I think go be san mama bibia na say me ba Erica wo didn't say o ko bu so beto abade bi I say Erica say ni cloud internet Ghana ye da won say open internet ano share boni da form ya wo de be ye adwuma ye cloud internet Ghana and as we say back clinic say men control say stroke pass stroke de enfan ko be bia me music ni ye be saw ya de am wotima kasa wotima sa nante ankoye say amanfo bi dia obawie na afi untimi nkasa na onante akwakoye basa bi no so we say back clinic na efre wo no ye Oshim School Junction ya Bolivia Enterprise the Future Life Smart Food waba ye sinuanu no papa ewo mu no ebiebie wuntirin ma moja ne diafu sane ye odo ne chesu fly alignment ya opposite em papa bulaje multi home stores wa na ye show and na Tabita Clinic say men control say e ba no prostate yare a sa ojonso oti ya wom ojonso moja de akire ojonso na ase mo hyehye wo ojonso na jonso no mo pa bienu no ne nyina e prostate yare a ekeka no ho de abantimesre wa for ne eche Tabita Clinic and e ba no infections no ene oba ne be ma mo pa wo sisi yade a ne nyina ye tutu ase ye wo eye Kumase
eye sofulai wafro eye sofulai interchange no a usane ede akopatase no alignment no a ene ye wo ena ma mi abe se wie watena se eye tanoso apatrapa new site ho no mo yade bia ye titi wo bia bra no fa bibiduro enka na yade de enwane sickle cell num be ma ne oba mo pa wo stomach ulcer etwonum nyina ma mi abe eyi wa bra wonfa esikan enka wo tanoso apatrapa ene wo abusia ye gina we su na wie ensamo ye boabo no ede ebesom mo no ye de mo asi nya sori ama ohene ni atena se sompa nkomo aba ye ohene ya na atamfo wa hawo fan the fans money mo Did I help my Libya Bulgaria mene? A queer boy chewa asampaitia. And then Kuame Jerry and Brenna. Na J Frank Company. Wame Jaya Kono sign. A pay yet day and